Nangumfoka amakholo wahlaba lapho kwamandlakazi enhlahleni entabeni yezulu weingane zakwethu. Mina sengibona ngathi wemabutho esilo sengibona ngathi kufanele sike sifune sithole ukuthi ubani lo ofaka imali kulolu hlelo lukaMntwana uSimakade. Ngubani lo muntu ofaka le mali ngoba umuntu uyabheka akulwelwa iqiniso kulento kulwelwa nje ukuthi kuhlezi kunoqhekeko phakathi kukaZulu uwodwa. Ake sicele ezikhulwini zakithi kwaZulu, sicele ezigwilini zakithi kwaZulu, sicele kubantu abasebenza ngobuchwepheshe nabantu abasebenza ngezobuhloli, abanye babo mhlambe basebenza ngezobuhloli einkampanini zabo ezimele. Ngeke kube ukuthi uZulu nje obungaka. Ngeke kube ukuthi uZulu bafowethu njengoba ungaka. Over 20 million wabantu abala kwaZulu Natal ukuthi sebengadidwa ngabantu abawu4. Ngeke kwenzeke kanjalo. Sisacela nje bonke abantu abanolwazi lokuthola izinto. Sisacela nisitholele. Uyabona nje bakuputshuka ama voice note ukuthi kunabaholi. Njengoba sihlezi sinitshela ukuthi kunabaholi ababulala abantu kodwa babizwa ngabaholi. Bayahlonishwa, bayakhothanyelwa ngoba nakho bekhipha imali zokuntshontsho. Bantshontshe imali zeCovid izona abayibekayo babulale ngazo abantu. So njengoba sisho nje ukuthi kunamaviyo la eSouth Africa, amaviyo amabutho ayibiza ngokuthi angamabutho kaZulu kodwa angafuni ukuhlangana nezinto zikaZulu ngokuphelele. Mose uthi uyalandela uyathola umnyombo, uyathola ukuthi baseka uSimakade. Baseka uMntwana uSimakade ngiyaxolisa. So ake sitholeni ukuthi ubani ofaka imali kulento kaMntwana uSimakade. Akutholakala nanka ama voice note ayaputshuka. Nawo ama SMS o WhatsApp bayaputshuka. Uyabona? Umkhwanazi ukwenze kwaba clear bafowethu wathi yena uwumZulu. Siyacela kubaba umkhwanazi ukuthi akakathole kuyingxenye yomsebenzi wakhe njengephoyisa lalapha kwaZulu ukuvikela ubukhosi. Futhi uphume ebukhosini. Njobe ngwakwamkhwanazi nje uphume ebukhosini. Ukuthi wakwamkhwanazi kuphi nendawo umungu wakwamkhwanazi nje ungasemtubatuba. So ke ake sithole ukuthi ubani ofaka imali kulento ngoba uyabona ukuthi ukuya econstitutional court it's ummeli uadvocate is never less than 50,000 rand an hour. So bayithatha phi imali? Ubani lo ofaka imali ngoba uyababona ngendlela ababhocobele ngayo nangendlela abankanta ngayo bethinta oshembe bethinta ubukhosi bethinta izinto zabantu bakufika bangaphandle engazuthi into bona bangayilwa bodwa beyinqobe bebodwa bekhulume ngeindaba zokumoshwa kwezimali na yonke lento kodwa manje bona basebenzisa izimali zokwebiwa basebenzisa izimali zama drugs ukulwa nesilo. So sicela abezobunhloli abalapha kwaZulu abanendaba nawo ama voice note ayaputshuka asazi ukuthi aphumaphi nabo WhatsApp bayatholakala sazi baphumaphi nalowo ofaka imali lapha kuMntwana uSimakade sisacela ukumthola sazi ukuthi ubani. Ngeke simenze lutho sophila naye njengoba siphila nomkhotsi nje abasi yonke into. Uyabona? Bayaphila nampa bayaphila. Babulala abantu, babulala amaphoyisa bawaphose emanzini, bathumba abantu ababethatha imali emzini kaRamaphosa bamthumba umahlala uye benomkhotsi abathumba abantu ababethathe imali emzini kaRamaphosa. Yiba babathumba abanye babo babulawa even domestic worker yakhona yabulawa yenye. Asaze senze lutho nangu president usepresident namanje but kuhle ukwazi. Ngoba ngeke abantu begange ngawe mangabe wazi. Ngeke abantu bephikelele into kanjena uma besafuna ubuhle. Nanku kuwethu umbono thina sizinsizwa ezithanda ubukhosi. Singafisa thina abantwana. Thina singakujabulela thina abantwana ukuthi nizehlise nibuye nibe ngaphansi kwesilo ngoba lubanzi uqhoko lwaseNdlunkulu. Asikho isidingo sokuthi nenze kanje. Lokho enikwenza kumfowenu, lokho enikwenza engonyameni, lokho enikwenza enkosaneni yenu, nifakazela izinto eziningi esizaziyo thina ngani. Nokuzaleka kwenu nokuthi kungani umuntu owayezaleke ngalolu hlobo abantu abazaleke ngalo uyo wayeba nje. So ke ningafuni ngelinye ilanga sikhulume kabi ngabantwana ngoba asikuthandi siphatheka kabi noma kwesinye isikhathi sikhuza intembi sikhuza siphatheke kabi ngoba ngokomthetho akufanele thina sibhekise umunwe wokukhomba kubantwana. Kusafanele nisinibiza ngabantwana mangabe nidukisa isizwe kangaka.
ubhebhenene nje impela lentshebe luhlale lubiza beindaba luzophendula nje insambatheka yodwa likhuluma insambatheka akhuluma ipolitiki umuntu umbona usekhuluma ipolitiki lo muntu lo usekhuluma izinto ezikhulunywa ngosopolitiki izinto angeke azayixazulula ezinye izinto ayixazululwa ngokubiza izintatheli ezinye izinto ayixazululwa ngokuthi kanje kuyohlala phansi kuxoxwe kuboniswana kubukwana kanje indlula mithi nabantu abasebenza nendlula mithi nabantwana nezinduna nabadidiyeli bayivulile izandla ukuthi akukhulunywe kulungiswe lolu daba kwedlulwe kulento ngoba sizofika isikhathi la khona sizothi ayike ongaphesheya bese nenzani bantwana mina ngokwami ngiyafisa ngisho bona abadidiyeli ngiyafisa ke sihlangane singabadidiyeli sonke sihlangane ngokuhle sikhulume indaba yokuhamba siyoguqa phambi kwabantwana umntwana uSimakade siyoguqa sicele ukuthi cha hambe kumna wakhe ngonyama niyoxolelana kwedlule lokhu ngoba phela kuyenzeka lokhu ukuthi kubangwe kubuye kwedlule yonke imizi njalo nina besilo ngiyathokoza kakhulu.